Bandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi. Hano muri studio y'Indwi muri kumwe na Diane Nininahazwe ngiye kuremesha ikiganiro Muri Murisanga mukunda. Muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no ku mirongo ya FM 104 n'ibice bitatu kuri batwumva muri mu Rwanda. Kwisi hose turi live kuri wezi3 akaburungu Radiyoyacu VOA@akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA Radiyoyacu. No muri Uganda muratwumva tankomanzi. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Uko umwaka utashe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukwezi kose kwa gatandatu ni ukwezi guhimbazwamwo amateka y'abakundana bahuje ibitsina n'abashima guhindura ibitsina baremanywe LGBT mu mfunyapfunyo. Mu karere k'ibiyaga binini abanshi ntibaraba neza umuhungu akundana n'umuhungu mugenzi wiwe, umukobwa akundana n'uyundi mukobwa gushika aho bahuza ibitsina, canke umuntu hitamwo guhindura igitsina ciwe ari umuhungu akavuga nk'umukobwa akaba umukobwa ari umukobwa, amahomoni wagahinduka ku buryo asigara ameze nk'umuhungu. Eka ikibano co mu karere k'ibiyaga binini ndetse na Afrika muri rusangi ntibarashika ku rwego rwo gutahura uwo muce w'abantu. Bigenda gute kugira ngo umuntu avuka ari umuhungu ariko akumva ashimishwa n'umuhungu mugenzi wiwe, n'imisemburo yiwe hormone imutera canke? Utu tubazo ivyiza two dutumbereza ku muganga yanonosoye ivy'imisemburo itandukanye igize umubiri wa kiremwa muntu. Uwo muganga tuzomutumira kuwa gatatu uza mu gice ca kabiri c'ibiganiro bibiri Ijwi ry'Amerika rigiye kubatunganiriza kwakundana bahuje ibitsina. Mu kurindira ariko umuganga wawundi ati inda woyibaza uwayirayeko. Igice ca mbere uno munsi reka tugitangurane n'umukobwa yemanga ko umukunzi wiwe ari umukobwa nkawe. Ni Albina Sydney Kirenga tugiye kuyagana nawe ari mu gisagara ca Montreal muri Canada. Ikaze muri Murisanga Albina. Murakoze cyane Diane. Umeze gute? Umeze neza. Love is love, huh? Love is love, love always wins. Turi kumwe kandi na Eric Semuhungu, umunyarwanda wa mbere yakoze ku mugaragaro ubukwe buciye mu mategeko n'umuhungu nkawe. Eric Semuhungu mu gisagara ca Las Vegas kiri muri leta ya California aha muri Amerika. Eric, ikaze muri Murisanga nawe. Muraho neza, murakoze Diane kuduha ijambo. Murakoze. Love is love, nawe sivyo? Yeah, love is love, love to win always. Nuko rero reka turaza kuyaga ku mateka yanyu, mudusangize urugendo rwanyu. Twabwiye ko hariho intambwe ibihugu vya kareka biyaga bigari bitarashika ko ku mico itandukanye, kukumva abatandukanye bakundana bahuza ibitsina. Tubarabasaba imbabazi, turaza turagerageza kuvanamo ubutumwa butaryoshe kuri Facebook yacu, ariko mutubwira mwebwe amateka yanyu n'ivyanyu nimwebwe mubibayemwo. Abariko baratwumviriza tukabasaba kuza kubaha Albina na Eric mu myumvire yabo naho bahagaze kuvyerekeye inkundo zabo. Reka mere muri Montreal kwa Albina. Albina, tubwire rero, watanguye kumenya ko ufise intumbero yo gukunda abakobwa nkawe ryari? Byatangiye nkiri muri secondaire, ubwo n'uvuga ngo ni mu mashuri yisumbuye, aho nabonaga ko mbona umuntu abandi batabona ari we nkunze, ubwo no kuvuga ngo umukobwa mugenzi wanjye, ariko nkabibona mu buryo bw'umubiri, kwa kundi yumva ufite attraction cyangwa se bakunda kuvuga ngo ni force magnétique,
kumva niwe muntu wisangaho, kumva niwe muntu uguha kwishima muri kumwe mwicaranye cyangwa muganira, ariko njye ntingemenya ese nibyo nari ntarasobanukirwa neza nimba ari byo kuko ariko niyumva. Ico gihe ubimenye waritahuye vyoroshe, warabivuganye n'umuvyeyi, vyagenze gute? Ntabwo nabivuganye n'umubyeyi, cyane cyane ko njye nigaga mu bigo by'ababikira, abari ibigo biri bikarishye cyangwa bigoye, ku buryo ibyo bintu nta nubwo wabivuga ubivuze barakwirukana cyangwa se barakeka ko umeze ukundi kuntu. Icyo gihe rero bakundaga kumbwira ngo babona nimeze nk'abahungu, akaba aribo bambwira ko babona ahubwo ngewe meze nk'umuhungu. Ugasanga nuko nitwara, nuko nambara ni bya gihungu, nataha mu rugo mama akanyigisha kwambara nk'abakobwa cyane. Nkeka ko byagiye bihinduka kuko nagiye njya mu bintu by'ama beauty pageant, njya mu bintu by'aba miss, gutyo gutyo, ariko ntibyakuyemo uko niyumva ndani muri njye. Ariko nabigumanye nk'ibanga kuko nibazaga ko nta muntu nabibwira, no mu rugo ntabyo natungutsa kugeza igihe bigaragariye, niko navuga. Hanyuma umugirlfriend, urukundo rwawe rwa mbere rwaje ryari, canke wabanje ku muhungu munyuma urahindura? Namwe nta mukunzi ngira igihe kirekire, ku buryo umukunzi wanjye wa mbere namugize mfite 23, nta n'igihe giciyemo kuba mfite 25. Uwo wa mbere rero nawe namugize kuko inshuti zanjye zansunikiye kumugira, baravuga bati umaze igihe utagira umukopa nk'abandi bana, ese nuko uri mubi, ese nuko utabikunda? Ndavuga ariko se wabigerageza nkareba. Ubwo niko gukundana n'umuhungu w'umuzungu, yari umudage, nawe mbona birananiye ndamureka, nyuma nkundana n'undi w'umunyarwanda nawe biranga. Ubwo rero niko ubu ngubu ndi kumwe n'uyu w'umukobwa. Vyanse gute? Vyanka gute? Namye mbona tudahuza, namye mbona atari we muntu nshaka ako kanya, cyane cyane ko nabonaga nanjye ubwanjye ajyandi nk'umusore, se sinzi uko nabivuga, nkabona hari ukuntu ntazi kwitwara nk'abakobwa uko abakobwa bitwara ku bahungu, ariko nabandi kumwe n'uwo mukobwa we nkabona nditwara uko ndi, nkabona nditwara nka Albina wa nyawe. Nibwo nabonye ko mu by'ukuri ndi kubihunga, ariko uwo ndi ni uyu nguyu. Albina, iyo umuntu ari kumwe n'umukunzi wiwe w'umuhungu canke iki, hari ivy'umubiri ugasanga umufashe ukuboko ico gihe waramufata ukumva nta kintu gihindutse muri wewe ku mubiri wawe nk'umukobwa ari kumwe n'umuhungu? Ntabwo njya kubijyamo cyane mo hasi, ariko buriya umuntu aba afite ukuntu yakuze. Baravuga ngo umwana apfira mu iterura. Ukuntu umubyeyi wawe yagutwise cyangwa se uko yakubyaye agukuza, burya birakwafekita ku buryo sexual orientation cyangwa se uburyo wiyumvamo mu buryo bw'imibanire y'igitsina bigenda bigira uko byitwara. Njye rero bifite uko byagenze, ntabwo mbijyamo hasi cyane, ariko namye numva ntisanta à l'aise cyangwa se ntafite amahoro ndi kumwe n'umusore. Ni uburenganzira bwawe bwo kutabitubwira, vie prive yawe ni vie prive yawe. Reka rero tuve muri Montreal tugende Las Vegas kwa Eric Semuhungu. Eric, hameze gute Las Vegas? Ndazi ko ari gisagara gishushe ngaho. Turamenya Vegas turakomeye, harashyushye, ariko mugabo hameze neza. Umukunzi wawe gute? Ni sama, dufite abazitazi benshi cyane. Umukunzi wawe bite ari aho? Umukunzi wanjye yitavye Imana, ariko niyo nzira mu kuvuga ngo yitavye Imana 2017, ariko twari tumaranye imyaka 3 tubana. Pole sana. Uri ku mafoto waduhaye niwe yitavye Imana? Yego, amazina yitwa Ryan. Actually yakunze kugaruka mu nyamakuru cyane mu Rwanda kubera ko bababona njye Umunyarwanda wa mbere ukoze ubukwe n'ubwa mugenzi wanjye biri officiel. Ubwo rero habayeho ama-challenges menshi kuko ntabwo nari menyewe kwandika mu binyamakuru, ariko nageze aho ndabyakira. Utubabarire kubona tukundanaga. Utubabarire kubona tumukubajije, twari tuzi yuko hariho uyundi muri kumwe, rumva ko atari byo. Utubabarire cyane, hama ubandanye ko nta kibazo bameze ko ari byo. Abantu ntango bamenya ukuri k'umuntu
bitavuzweho, so nta kibazo, niyo mpamvu turi hano kugira tubiganireho. Ego nuko rero Eric, tubwire imbere yuko ukora ubukwe wabukoze, uvuze yuko umukunzi wawe yitavye Imana mu 2017 yari umugabo, hanyuma mwari mwakoze ubukwe ryari? So no kuvuga ngo twamenye 2014 iri gutangira duhura muri Afrika du Sud, noneho tuza kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2016, dukora ubukwe mu kwa gatanu ku itariki 27 tubanza kujya mu rukiko, nabaka nko mu rukiko kigenekereje mu Kinyarwanda, noneho mu kwa gatatu kwa 2016 dukora ubukwe butumira abantu, dukora ceremony nyine nk'uko bava mu white wedding. So nuvuga ngo yari mu kwa gatandatu kwa 2016, actually kuri anniversary ye, so no mfite tariki nataye bagirwa ariko mu 5 kwa gatanu kwa gatandatu yeah. Abashaka kumuraba umukunzi wawe ariko kuri Facebook yacu VOA Radiyoyacu, aho twashize ko agafoto ka mariage yanyu. Hanyuma rero imbere yuko mufatana n'umukunzi wawe, tubwire mu rugendo rwawe wagiye kwimenya gute yuko atamukobwa uzoba uri kumwe nawe ukunda abahungu ryariga Eric? Byagenze gute? Wavyumvise mu ryari? Ufise imyaka ingahe? Ngiye ko nakuze umwana kuri mu mujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kimisagara, n'ikiga primaire Kimisagara. Ku bantu banzi Kimisagara banyitaga ngo cy'abakobwa, nkunda kwambara nk'amajipo y'abashiki banje, nyina n'abakobwa, nakunda kuba ndi kumwe n'abahungu cyane, nk'uko nkunze kuba ndi kumwe n'abakobwa, so bakayita cy'abakobwa. Icyo gihe nari muto, niga nko mu wa 4 primaire, ndi kuva mu wa 4 primaire njya mu wa 5 primaire, nkunze abahungu nyine, nkumva nibo bantu nkumva ndi attracted kuri bo nyine, aribo bantu numva icyo gitsina numva nakunda, ariko nkunda gukina nyine n'abakobwa. Noneho ko nyine icyo gihe ntabwo nari ndasobanukirwa bivahe bijya he, noneho ngo ngeze mu wa 6 primaire nibwo naje kubimenya, kubera ko icyo gihe iyo mu rugo bataga nk'amashokora hari nk'abayakuye nko hanze, nayashyiraga abana bitiganaga inshuti yanjye b'abahungu, cyangwa nabo bakanyandikira, hari igihe abahungu baneretaga niga primaire, noneho ubwo nkabashyira ya mashokora nyine, noneho twandikana nk'amaletire y'urukundo. None ubwo iki gihe nibwo yatangiye kumva ko ndi attracted ku bahungu, n'abandi kumwe n'abakobwa nkumva n'abakobwa bagenzi banjye, n'abandi kumwe n'abahungu nkumva nyine ni nk'abasheri banjye. None icyo gihe rero narakuze numva nyine ndimo gutyo, banyita cy'abakobwa nkababara, ariko ngeraho nyine ndabyakira, nangira kugira abahungu dukundana ndi mu Rwanda, cyangwa ukuntu nasaga mfite umubiri umeze nk'uw'abakobwa, ukabona hari abagabo bubatse, bakabona ndabati like ndi attracted kuri bo, ariko ngewe sinumva nabishaka nyine, kubera ko nava wenda bizagenda mu rugo bakansengera bakagira ute wenda ngo ni ibintu ngo nuko nkiri muto bizashira, ariko biranga nyine birakomeza. So nuko nisanze nyine muri ubwo buzima nyine, ariko ntabwo yari indwara kuko nahoraga mbwira ngo si indwara, ahubwo niko niyumva nijwi mfite nk'iry'abakobwa. Ijwi ryawe ryahoze gutyo kuva kera? Ijwi ryanjye ryanditse gutya, ahubwo ubu ngubu rirakomeye, mbere navuga nk'akajwi gatoya cyane kumva ni nk'akabakobwa. Hanyuma Gaëri, ababyeyi bawe mwabiyaze ko barakwakiriye, mwarabivuganye ko byagenda gute mu Rwanda ukiriyo? Urumva mfite umubyeyi umwe, mama, so ntabwo of course nk'umubyeyi ntabwo abanza kubyishimira, yabanje biramurakaza, nyuma nyine amaze kumenya ko nkunda n'abahungu bagenzi banjye, ariko bakaba bati barabibona ko ndi cyangwa ariko batazi ko nyine nzakunda n'abahungu bagenzi banjye. Noneho ubwo rero kubera ko nyine ubuzima umuntu aba akuriyemo, icyo gihe reka karitsiye twabagamo Kimisagara nta wundi ushobora gutambuka, umuntu akaba yagukomera ngo si ngo uyu nguyu umeze gutya na gutya, so bigatuma numva nshaka kuhava wenda ngo njye ahandi. So icyo gihe rero naje kujya South Africa, ariko mama ntabwo ashaka ko njya South Africa, ko yavuga ati nagerayo wenda ko aho byemewe azahita yangirika. So icyo gihe mama ntabwo yabyifuza ko nagenda, bati mugume hafi nyine ajya ndeba aho ncungira hafi, ariko ko yabitekerezaga ntabwo yasanze atari komeze, ko yari azi ko nzangirika, ariko sinigeze nangirika. Gusa ntabwo nyine yabyishimiraga nyine mbere, ariko yageze aho aranyakira,
ngeze South Africa mubwiye ko mfite umukunzi aranyakira aba proud yanjye mwereka umukunzi wanjye bashiki banjye mbere ku mukunzi wanjye barishima bakajya banadusura nuko n'ubukwe bwanjye kuko bigeze ku barabutaye bataha ubukwe ukibabwira ko ugiye kubaka urwawe bavyakiriye gute? Mama yarishimye avuga ati niyo mahitamo yawe nango naguhindura uko utari kandi ariko wavuze turakuzi ukiri mutoya tuzamenya ubwenge nyine akanyigisha nkangura kujya nibuka gukoresha agakingirizo nyine nk'umubyeyi agomba ntabwo yagushora nyine agomba kukugira inama. So ubwo ngubwo rero nari babwiye barabyishimira baransapotinga abatante banjye mama wanjye bashiki banjye bakuru banjye barumuna banjye barishima nyine nanjye numva ko nari njyenyine na support mfite kugeza kano kanya nuko ari mama wanjye wabaye hariya ku bwanjye iyo ataza kwaba mfite nka depression kuko ibyishimo burya n'umubyeyi kandi n'umwe nari nsigaranye se yataza kunyakira byari kumbangamira kugeza aya magingo. Nuko rero Eric Semuhungu hamwe na Albina turagumana igice ca kabiri turakira amatelefone y'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bazibazo tugasaba ko abaza guhamagara bose muraza kunyihanganira uza kuvuga asa nk'ukomeretsa abatumire bacu turamuvana ku murongo dushaka ivyumviro n'ibibazo bitomoye ntidushaka guterana amajambo. Turahera kuri Wilson ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Ego murakoze cyane. Uherereye hega Wilson? Ndi muri India. Mu Buhindi. India mu Buhindi haravugwa make? Haravugwa ubushuhe, haravugwa imyuzurira, haravugwa inkuba ziri gukubita abantu, haravugwa ibintu byinshi. Kwihangana ivy'imyuzure n'iki ivyo biri hose ama ubushuhe ico gihugu camye kizwe cyane kukungene gishuha. Ego cyane. Nuko rero nagutumiye Eric Semuhungu n'umunyarwanda wa mbere mu mateka y'u Rwanda akoze ku mugaragaro ubukwe buciye mu mategeko n'umuhungu nkawe turi kumwe kandi na Albina Sydney Kirenga we yifitiye umukunzi w'umukobwa nkawe. Akabazo kuri abo bantu babiri katumye uhamagara naka? Ego murakoze cyane. Akabazo nashaka kubaza kuri Semuhungu nuko nashaka kumubaza mbega nk'umwe urumva mu bantu bakundana nabo bahuje ibitsina kandi muri culture cyangwa navuga mu mico y'abanyafurika muri rusange cyane cyane mu Rwanda havuka ari ibintu usanga abantu benshi bagendera ku myemerere ibintu by'Imana gusanga barabigwanya. Eske we nibaza ko nta muntu n'umwe ashimishwa no kwanywa cyangwa gutukwa na sosiyete avamwo iyo bimushikiye ibyo bintu akabona amakritike akabona abantu bamubwira nabi abigenza gute kugira ngo mental health yiwe igume imeze neza. Hama kandi kabazo ka kabiri mu gihe amaze kuronka support kuko numse avuga ko mama we hageze igihe akamusapotinga amaze kuronka support umuvyeyi wiwe yumvise ameze gute ni igiki yobwira abandi bana cyangwa abandi bahungu bakiri muri novuga bakihishije kubera ko sosiyete itabemera kubera ko sosiyete itabakira cyangwa amasengero basengeramwo atabakira yobahanura iki kugira ngo kuko ndazi neza yuko iyo ukunda ikintu ariko ukaba umuryango wawe sosiyete yawe igihugu cawe batabishaka wumva umenga bariko barakuberaho ubuzima udashaka kubamo yobahanura gute kugira ngo mu mutwe habo hakomeze kuba hameze neza kuko ndazi ko ari ibintu bishobora kuba byonona mu mutwe abantu bize ibintu bijanye no mu mutwe nibaza ko twemeranya nabo. Hama ku kibazo c'uyo mutumirwa wundi nawe mbega nk'umukobwa akundana n'umukobwa mugenzi wiwe muri sosiyete y'abanyafurika naho nyine ndavuga kimwe no kwa Semuhungu abakobwa n'abantu urumva n'imico yacu bavuga ngo genda wera iyo ugiye urumva baba bazi ko umukobwa azoje yagiye hanyuma we ashobora
kubana nabyo gute, kuko ndabizi ko no kuri we gishobora kuba ari nk'igikomeye, kuko haba amajambo menshi, haba amakomantere menshi babavuga ko ashobora kwiremamo umutima gute, agwana gute nabyo, nawe n'igiki ashobora kubwira abakobwa bagenzi be bafite ibyo byiyumviro cyangwa biyumva nk'uko. Ikindi kibazo cya nyuma nabaza Semuhungu, eske kuba umuntu agira iyo nyiyumvo arabivukana cyangwa n'ibintu bimuzamo amaze gukura? Urakoze Wilson ngaho mu Buhindi, ugira umunsi mwiza. Ego murakoze. Ubandanye kudukurikira kuri wezitata kaburungu Radiyoyacu @kaburungu.com aho mu Buhindi n'abariho bose, abarundi n'abanyarwanda mutwumva, turabashimira ko mwumva Ijwi ry'Amerika. Ego murakoze cyane. Ego bye. Turahera kuri Eric. Eric, wumvise akabazo n'utubazo twa Wilson mu Buhindi? Ego, utubazo twiwe? Reka musubize. Urakoze cyane Wilson ku bibazo bibiri bashije. Nanjye Eric Semuhungu nkura numvise mbere yuko mva mu kabati nk'uko yavuze ngo nko kuva mu bwihisho kugira ngo nemere uwo ndiwe, bisaba ngo ubanze wiyakira ubwawe mbere yuko famiye kwakira cyangwa undi muntu uwo ari wose akwakira. So ugomba kubanza kwigira icyizere, ayo confident yo kumva ko uri ready kwakira critics, abantu bazakutuka, abantu bazakurwanya, abantu bazakuvuga nabi. Iyo iki gihe wamaze kwiyakira nibwo uba ready kuba wava mu kabati nyine ukavuga uwo uri, nakubaho mu bwihisho. So ubwo rero ikibazo cye yabajije ati ese mu muco nyarwanda cyangwa mu muco wa nyafurika ntabwo iyo mico iba ihamenyerewe, ati mbibona gute se, mbifata gute se, cyangwa mu bintu by'iyobokamana. So icya mbere na mbere nubwo bavuga ngo Sodoma ni Gomora ngo bahereye kubera ngo abatinganye cyangwa se abaryamana bahuje igitsina, twese ntabwo twari turi, nemera ijambo ry'Imana ndi umurokore, ariko ntabwo twese twari turi Sodoma ni Gomora. So iyo umuntu azakubwira ngo baharimbuye ngo Sodoma ni Gomora ngo kubera ngo mwe mwaronganaga n'abantu muhuje igitsina, ntabwo ibyo bintu njye njya mbyemera. Gusa nemera ijambo ry'Imana, ariko rero mu Rwanda mu gihugu cyacu ntabwo byigeze biba ikibazo nk'uko His Excellency President w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kubivuga mu nama yabereye i San Francisco California 2016. Yavuze ko mu Rwanda kigeze kiba ikibazo katazanakigira ikibazo, ahubwo twebwe nkatwe abantu muri community y'abantu tubana nabo cyangwa duhura nabo mu buzima bwa buri munsi, nibo bantu usanga bagifite imyumvire ikiri hasi. Usanga nyine umuntu ngo kubera ko ari umuhomosexuel cyangwa se ari umutinganyi ngo baramwirukanyishije mu kazi, mbere bamuhaga akazi yarashoboye, ariko nyuma kuko avuze icyari ntibakibonye ko ashoboye baramwirukanye. Ariko numva ibyo bintu bitari bikwiye kuba ikibazo ko umuntu kubera icyari ngo ntabwo yakora n'abantu bagenzi be kandi baba ari babanye neza, baba bameranye neza. Hanyuma rero ngo ukabigenza gute ubwira ngo ubirengere, kuko urumva ko hariho n'amazina babaha, hariho n'abatarabitahura, ubigenza gute kugira ngo urengere ivyo bikomere bagutera, nico ubwira abana b'abahungu bacitinya kuvyemanga? So ni ukuvuga ngo ubu ngubu tugiye gutangira kujya dukora ubukangurambaga kugira ngo ku marezo sosiye tukangurira abantu ko abo bantu nabo ari abantu nk'abandi, kuko abantu babaye mu bwihisho ni benshi, abatinya kuvayo bavuga uko bari ni benshi, bitewe wenda n'imiryango baturukamo. Hari igihe ari umwana wo ku muyobozi runaka, umwana wo kwa pasiteri, ugasanga navayo ngo avuga icyari, ni ikibazo gikomeye. Ariko ndagira ngo nkangurire abantu babwire yuko nta muntu uhitamo kuvuka gutya ngo yigire gutya cyangwa abyikora akuze, keretse ko nabo bashobora kuba bahari bitewe n'amikoro umuntu ashaka ubuzima, ariko nta muntu ukeneye kubaho atukwa ngo kugira ngo yigire kino yigire kiriya. So niyo rero nakangurira urubyiruko ruri hariya rukiri mu bwihisho kubera ko bavutse, nagira mbabwiye ko nabo ari abantu nk'abandi, nabo bashoboye, batuva amaraso nk'ay'abandi, tutari ibivumwe. Ibyo bintu batuvugaho bibi atari ko turi, kuko turi abantu ahubwo banafasha bagenzi bacu. Nk'umuntu tudahuje igitsina afite ikibazo akanyiyambaza, namutabara nitaye ngo nuko
tudahuje so ubwo rero ndakangurira imiryango y'abamama abapapa bafite abana bameze gutyo cyangwa bakabona imico imeze gutyo ntimukabace mu miryango ngo cyangwa bacireho iteka kuko nicyo gituma abana bagira depression bakaba bakwiyahura bakaba bava mu rugo bakaba bishora mu biyobyabwenge kubera ko baba badashobora kwakira iyo situation yo kwangwa n'umubyeyi kuko kwangwa n'umubyeyi ni ikintu gitoya. Albina hama nawe yakubajije utubazo nk'utwo ati nk'umukobwa wemanga kugendana n'umukobwa nkawe ubirengera gute amajambo bakubwira arahari ubirengera gute izo nguvu zikurahe hama n'igiki ubwira abana b'abakobwa bagenzi bawe? Uburyo mbicamo ayo magambo mabi n'ibindi byinshi bakora bibi bamura uko ndi ni kwa gusenga. Nizera ko Imana ari urukundo ariyo mpamvu twese tuba turufite. Icya kabiri nzi gusubiza mu buryo buboneye, nizi Ikinyarwanda, nizi Icyongereza, nizi Igifaransa. Iyo wanditse nanjye ndagusubiza ariko nkagusubiza mu buryo natojwe n'iwacu butandagaje cyangwa butari bubi cyane. Iyo mbonye birenze uburyo mbitekerezamo ndabireka nimbe nagira icyo nsubiza nkanabyihorera nkamera nkaho ntabibonye. Gusa birababaza cyane ko umuntu aba yumva gutunga urutoki kuko ufite uwo wakunze kandi wowe utamutunze urutoki kubw'uwo yakunze. Ntekereza ko haba harimo no guta umwanya kuko sinumva ukuntu umuntu aba afite umukopine we cyangwa umukope we akavuga ati ariko bari abantu bo bari kwitwara nabi njye ndumva nababangamira kandi wowe nyamara utamutunze urutoki ku mukunzi we. Ubwo rero birimo kwikunda, birimo guta umwanya ku bandi bitari byiza na gato. Hanyuma icyo nabwira abakobwa nibikunde, nibamara kwikunda bakunde nabo bashaka kuko amaherezo y'isi ntabwo umuntu abaho kabiri, ubaho inshuro imwe. Iyo nshuro imwe rero uba ugomba kuyikoresha neza uko ushoboye ko ariko kose, birimo ko ugomba kwishima ugashimisha n'abandi. Ntabwo bose babanezeza, nicyo kintu abakobwa baba bagomba kumenya. Ari nayo mpamvu ugomba guhitamo ab'ingenzi wanezeza kugira ngo uzapfe ugize icyo usiga cyiza. Ego mbega Albina nimba atari banga kuko urumva niko waremwe ni kuri mugabo hariho umuce munini w'abantu batandukanye na wewe. Nta gihe mu buzima bwawe zigeze gushikira ukumva uritujije ukumva umenga umera nk'abandi canke ntivyigeze? Njyewe nakuze ndi ndi rebelle, ntabwo numva ko bikwiye ko mba uko abandi bashaka. Namye mfite uko niyumva ubwo niko nakurikije na n'ubu ni nako nkurikiza, birimo ko no mu rugo twabishwaniye kenshi cyane na n'ubu ntabwo turabyumvikanaho ariko barabizi ko ntabyigirisha, barabizi ko aba ari ibintu nibyigirisha najya mbishyiraho rimwe bundi nkabisiba, amafoto nkayasiba, yemwe nkanakora izo interview zose zibihakana cyangwa se ntinabivugeho na gato ko ari benshi cyane bihishe babifite ariko badashobora kubivuga. Bari no mu bantu bajya ku makomantere bakandika ibintu bidakwiye kandi mu by'ukuri nabo babibamo, nimba wajya ngo ni nka club sinzi ukuntu biba bimeze. Ariko nje namye mvuga ko agaciro urakiha wa mugani wa His Excellence, agaciro urakiha ntago warindira kundi umuntu ari we ukumenyera oxygene, ugomba kuyiha ukishima ukabona nuko wayihundi kuko nimba utishimye none turajya gushimisha undi gute. Nimba atari banga Albina yuvuze ngo mu rugo ntimuravyumvikana ko bivuga iki? Kuvuga ko abavyeyi ntabwo babikunze, ntabwo babyishimiye kugeza na n'ubu. Ni ibintu n'ubu kuno mba nabipostinze mba mbizi ko aho bari kubireba ariko umujinya ni hose ariko nakora iki? Ariko nyamara umubyeyi yakubyaye abateganya ko ibyo yagutoje ari byo ukora ariko nanone nawe ukivukira donc ukikorera ibyo ugomba gukora. Rero iyo atibuka ko yandeze neza ngo angirire confiance cyangwa icyizere nakora iki? Ntabwo namufatiraho imbunda, ntabwo mutegeka bindi bihambaye uretse kumubwira ko njye nkimukunda uko ari kose kuko nawe arakosa. Ntabwo ababyeyi bacu baba bari parfait kandi nanjye ntabwo numva ari ikosa ku buryo njya gupfukama njya kuryama hasi. Niko niyumva, niwe nkunda uwo mukobwa nyine. Ubwo igihe kizagera wenda nkumva atari we nkunda nzamenyesha abantu nk'uko n'ubundi byose mbibamenyesha. Hanyuma mu gihe niwe nkunda ubwo nyine nuko. Hama dukote y'uwo mukobwa wundi mukundana wowe muri famiye yabo barakwakiriye, baragukunda, barakwemera, baramutahura? Yawe yamye afitanye nabo ibindi bibazo bitari nuko yimereye ariko we of course hazamo n'akarusho kuko we ameze, iyo umurebye ugira ngo ni nk'umusore
ubwo rero nabyo ni defo mu Rwanda. Ntekereza ko uko umuntu yisamuye byose aba ari defo, uko aryamye ni defo, wahagarara ni defo, ibintu byose ni defo. Sinzi ikibazo gihari. Ntekereza ko ariyo konfi ya mbere bamufiteho kubera uko yambara, uko hasi inyuma, kandi ukibaza uti ese kuki Imana abantu bamwe barema kuriya abandi ikabarema kuriya? Ubwo rero aba ari ikosa ryaba ari ikosa se ry'Imana, kuko sinumva ko Imana agiye kumurema itareba uko ari n'uko ameze. Reka turabibandanya. Turacari kumwe na Albina hamwe na Eric Semuhungu, ariko hariho kandi n'abandi bari kuri telefone. Innocent, ikaze. Uhereye Innocent? Nashemereye mu Burundi. Uhereye mu Burundi. Akabazo kawe kwa Albina canke kwa Eric? Akabazo kanje ndashyikiza ku mpande zose. Duga ku ijambo. Akabazo mfise kandi mbega mu gihe mwamubakanye mu ibitsina, twumva yuko ari ibyishimo, kuko umuntu wese afite ibyishimo byiwe, ahantu uvuga nta kosa riba ririmo. Mugabo akabazo mfise yuko n'amakenga, mbega mu gihe tumenye mu muco w'ikinyafurika, ubwo bundi gusa cy'u Rwanda gusa, Afurika yose ikazi yuko umuntu ateza kuvuka, akabaho, akagira umuryango, ndetse uwo muryango ukavuka akagira abana be bakaba bakikinunira kugira ngo niyo yagiye yitaba n'Imana izina ry'Imana rye burundu. Mbega bobo muri kazoza ko abanye bahuje ibitsina biteguye gukora iki kugira ngo amazina yabo kumbe ntizibagirwe canke igihe asize, agira umwana asize ngaho ku isi, kugira ngo n'abazungu babone koko yabaye umuntu izo ngeso yagiyemo, kumbe bita kandi ingeso mbi zitabaye mbi cyane, kuko bazi yuko atasize akana rero bakibaye ingwangizi. Wumva mugabo ndibaza yuko itari ingwane gusumba mu gihe bafite ikindi batekanye, icyo kintu batekanye kitubwira imbere yuko baba basa n'abagomba kwitaba Imana, icyo bosiga n'umwana cyangwa ikindi kintu. Mugabo urumva yuko badakuze umwana basa n'ibyo barengeye cyane mu mico y'Imyafurika, kandi batabaye ingumba n'ibindi bituma batoshobora kurondoka. Ugira umunsi mwiza Innocent ngaho mu Burundi. Ugira umunsi mwiza ngaho mu Burundi Innocent. Eric, wumvise akabazo ka Innocent, umuryango wakura ugakuzwa n'umugore n'umugabo baja hamwe bakavyara umwana. Ico kibazo uramaze kuciyumvira ko nimba muri kazoza wipfuza umwana canke? Yego, Innocent arakoze ku kibazo abashishe. Erega kuvuga ko umuntu ari homosexual cyangwa ajyaba n'abahuje igitsina ngo bivuze ko ari ingumba. Igihe kiragira natwe ushaka umwana umukunze, ukunda umwana, ushobora kugira mukibaruka. Hari uburyo bwinshi buriho, nk'uburyo bwa surrogate, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda. Surrogate ni nk'igihe mushobora gutanga intanga zawe, undi mukobwa cyangwa umubyeyi akabatwitira, akazabaha umwana wanyu, ariko aba ari intanga zanyu mwatanze babiri. Niba ngewe urugero, ngewe Eric Semuhungu nkundana na Ryan, tugatanga intanga zacu bakazitera, urugero kanange Albina, Albina akadutwitira, umwana wacu ya Albina yamubyara akamuduha tukamurera, so aba ari umwana wacu. So abantu rero bumva ko ngo uri homosexuel ngo nango byara ngo birirangiye gutyo, ngo se uzapfa ngo hambishijwe ikara. Ibyo siko bimeze. Hariho uburyo bwinshi umuntu ashobora kubonamo umwana. Ushobora kwadopta, ushobora no kumubyara ari intanga zawe watanze, akaba ari amaraso yawe. Nanga bari DNA ya 100% kari wowe, kubera ko wenda hari n'undi mudamu nyine uba wabatwite, ariko aba ari umwana wawe kuko bari intanga zawe mwatanze, kandi umwana avuka ari healthy. Hanyuma ni ibintu ufise mu mugambi canke nibanga udashaka kuvugira? Biri mu mugambi, ndi kubitegura, ariko ko atari amafaranga make yabizimbyeho, ndacyabisevingira, nimara gusevinga nzabikora. Albina, akabazo ka Innocent wakumvise, Eric aravuze ahahagaze, nawe uhagaze he n'umukunzi wawe ku vy'umwana? Albina, uracahari? Ubwo tubana ko natwe ntabwo turagera ku ntambwe Eric yakoze. Okay, nibaza ko umuhinga bw'ivyuma bakuzanye batevye, wowe usubiramo ivyo wari utubwiye. Wari bushe gute? Narimvuze ntabwo nje n'umukunzi wanjye turagera ku ntambwe yo kubana. Eric yagize ako nitugira ayo mahirwe tukabana, ni icyifuzo dufite twese kugira abana, atari n'umwana umwe ahubwo abana benshi, tukarera abana benshi, cyane cyane ko nje nkunda abana bo kwadopta kurusha nabo nakwibyarira nje ku giti cyanjye nka Albina. Ariko mba numva abana badafite ababyeyi aribo nareba cyane, ubwo abadafite ababyeyi hirya no hino ku isi banumva nabaha aho kuba nko mu rugo nabo bakishima. Ariko mu buryo bwo kuvuga insemination kuriya umuntu ajya kwa muganga bakaba bamutera intanga, ibyo byo ni ibintu mwumvikana muri babiri, birashoboka cyane ko
natwita ntanazi n'uwo mugabo kuko kwa muganga barabikora, kimwe n'uko haba n'ubwumvikane ukaba warera abana bisanzwe. Ego turafise na Nathanael ku yindi murongo. Nathanael, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Nathanael, turiko turakumva, uriko uratwumva wewe? Yego ndabumva. Uherereye he Nathanael? Ndi Burundi, Bujumbura, ubu tuvugana. Akabazo kawe wihuta. Akabazo kanje nari mfise. None ko tuzi tumenyereye abantu habana abantu babiri badahuje ibitsina, no kuvuga umugabo n'umugore. None ivyo bintu babikura hehe, byaturutse he kugira ngo nivyo uwaremwe nyene ari uko nyene bitegereza kubaho yuko uzoba uri umutinganyi uko basi babivuga? Akabazo kanje nako. Babisiguye baravuga yuko bavutse bumva umwe atamuhungu ashaka undi atamukobwa ashaka. Ico kibazo bamaze kucishura. Ugira umunsi mwiza. Iyo muri kumwe muri ubu buryo bwa LGBTQ+A haba harimo impande zigiye zitandukanye. Harimo abitwa abageyi, hari abitwa abalesbienne, hari abitwa abatransgender, hari abitwa abaqueer, hari ababottom, hari abatop. Kenshi rero muri couple y'abakobwa hakunze kuba nk'umutop n'umubottom. Umutop ni ukuvuga ngo ni wa wundi umeze nk'umusore ukuntu mo gake, akaba n'undi umeze nk'umukobwa ari n'umukobwa koko nyine ariko yavutse. Kimwe n'uko uwo mutopa ashobora no kuba nawe aremye nk'abakobwa iyo umurebye atambaye imyenda. Ariko hari n'igihe nanone bombi bameze nk'abakobwa cyane, ubona nta wamera nk'umutopa nta n'uwamera nk'umubotomu. Ibyo rero biterwa nabo ahiherereye, donc aho utarebesha amaso. Ntabwo wamenya ngo ninde w'umuhungu ninde w'umukobwa. Hanyuma hari ababitomora bakabivuga ati njyewe niyumvamo umusore ndi umusore, binarangira kenshi aribo bibaba abatransgender, ugasanga yarihinduje, yaribagishije, yishyirishijeho undi mubiri runaka. Ariko hari abatabikora akavuga ati njye nimereye nk'abasore, yego mfite hormone nk'iz'abasore, niyumva nk'abasore, nanambara nk'abasore ariko ndi umukobwa. Rero biterwa n'uko ubwe yiyumva ku giti cye, ntabwo umukunzi wari umutegeka uko aba cyangwa se uko amera. Nashaka kubaza ko nk'ubu par exemple uwo muri kumwe aramutse agiye wari umutop, ushobora gukunda uyundi ukumva uhindutse uvuye mu top ugiye ku mu bottom, canke uri umutop uguma uri umutop mu mutwe wawe? Subiramo ikibazo ntabwo numvishe. Ndumu urumva wadusiguriye ngo hari habo usanga ngo ari abatop undi atari umutop. Iyo uhinduye couple nk'ubu wakundanye n'umuhungu, wakundanye n'umukobwa mugenzi wawe, mukavana iyo couple yanyu ikahava ukagenda gufatana n'uyundi, yego uzoguma uri umutop canke haragera igihe ushikiriye uwundi ukumva urahindutse? Vraiment ntibihinduka, ni nk'uko na couple y'umuhungu n'umukobwa bageraho umukobwa akavuga ati ninjye uzajya uyobora mu muryango we, ntabwo uzajya uyobora. Ni nka couple nk'izindi zose, ni abantu twese turasanzwe, donc il y a pas quelque chose de spécial. C'est juste que uko muhuza aho muhurira runaka hatarebwa n'amaso, nimwe muba muzi ko mubigenza. Njye niko mbizi ku giti cyanjye. Ariko nta kuvuga ngo ndajya keretse njyewe ubwanjye nafishije cyangwa nkabwira rubanda nyamwinshi ko guhera uyu munsi njyewe Albina nari umukobwa, niyumvaga nk'umukobwa, njye guhera uyu munsi ndi umugabo. Ntihazagira umuntu nyita ko ndi umukobwa. Ubwo ni igihe mba mbihisemo njye personnel, ubwo ni identité yanjye njye mba mfashe. Ariko nikuraho uko ndi cyangwa se uko ngaragara, ubwo nyine mwe bo kubireba nimwe muhitamo uko mumfata. Ariko ibyo byose nta byanonsheje, ubwo ndacyari umukobwa nawe ni umukobwa. Ari nako nyine nawe wadutumye uvuga uti abakobwa babiri, nawe ni umukobwa nanjye ndi umukobwa. Yego. Hanyuma uravuze ikintu c'ama hormone, ati ama hormone ukumva ako kabazo ndakabaza we Albina, urumva nko ama hormone yo tuvuga ama hormone harajamo n'ibitandukanye, imihango iki, iyo ama hormone ahindutse ya mihango irakomeza ikaza cyane? Oya, medicalement hari abo babihagarikira. Umuntu wari wese babimuhagarikira avuze ati sinshaka kuzongera kujya mu mihango, birashoboka cyane ko babihagarika bakamuha imiti runaka.
n'amahormone hari ibinini babiha abamama benshi babaha amahormone, abapapa benshi babaha amahormone. Ibyo ni navuga ko ari ntago nahita handicap, ariko byose biba biterwa n'uburyo umubiri wawe uri kugenda gahoro, bakaguha andi mahormone atuma wihuta mu mubiri. Ariko birinda guca kwa muganga, si ukuvuga ngo ni la nature, si ukuvuga ngo ni umubiri wawe ubigutegeka bikihagarika byonyine, n'ibinini barinda gufata. Bon, ndebye nkurikije amaso, ibyo amaso anyereka ntakubeshye, mbona biriya bintu hari umuntu uvuka ariko ameze vraiment. Hari umuntu uvuka kuva avuye mu nda ya mama we akaba ari uko yiyumva, akaba ari uko ameze, akanakura n'uko nguko. Birimo ko umuntu ahora yibaza ko Imana yaremye abantu batangaje, ntiwamenya impamvu. Ni nk'uko havuka abantu b'abahanga cyane bakora indege, bakora ibintu bihambaye twese tureba tukikanga. Ni nako havuka umuntu ufite uko ateye runaka. Hanyuma hari nanone n'undi nawe uhinduka bitewe n'ibihe cyangwa n'ibiza bimubayeho. Akavuga ati wenda ngenda mbona amaka menshi y'abashuti banje bamwe bagiye bajya mu makupure nk'ayo, kuko wamubaza neza akumva wenda arakubwira ati nge nafashwe ku ngufu nzinukwa ikitwa umugabo, cyangwa se nzinukwa ikitwa umugore. Bene nk'uwo muntu haba hari ikintu cyamubayeho kiri psychologique. Icyo kintu kiba kibera mu mutwe, ntabwo ushobora kuba wagaruka ngo ukimuhindure, cyese aguye nko muri koma akagaruka ari umuntu mushya. Ibyo ni ibintu biba bibereye ndani muri we, biba bisaba traitement, biba bisaba ko ahari igihe runaka kizashira swat agahinduka, cyangwa se akigumira uko nguko ari nimba ntacyo bimutwaye. Ariko hari n'uvuka ariko ameze pe. Eric, hanyuma nawe ku ruhande rwawe wavuze ati akaju kanje urumva ko ari nk'akabakobwa kandi ni kure nimeze gutya nyene. Uri ku ruhande rw'umukobwa cyangwa uri ku ruhande rw'umugabo nimba atari banga? Hanyuma ushimye kubivuga ko ni sawa, udashimye kubivuga ko naho ni sawa, ariko niwanyishura nca ndakubaza ikibazo gikurikira. So kuba muri Ijwi ry'abakobwa ntabwo bivuze ko ari ku ruhande rw'abakobwa. So ni ibanga ryo mu buriri, ariko ku bwanjye ni ndi umuhungu. So no mu buriri rero bwo nk'uko mwabivuzeho hari top bottom, ngende top mu buriri. So hanyuma iyo nk'ubu bizoguma gutyo, cyangwa urashaka guhura n'uyundi ukareka kuba umutopu nawe agaca aba top? Actually mbere nari bottom, ntabwo uvuka ngo uhite uvuga ngo nzahita mba top cyangwa nzahita mba bottom, kereka ufite cyane imisemburo ya gikobwa myinshi cyane muri wowe. Ariko ubundi udafite imisemburo ya gikobwa muri wowe, bitewe n'umuntu mwabanje guhura cyangwa mwishimishanye mu buriri, ntanyi bwa mbere nahuye n'umuntu njye mba bottom, ariko nyuma nza kugenda mbikora nkumva kuba top nibyo binshimishije, nibyo nshaka gukora. So hari igihe bitewe n'uwo mwahuye cyangwa mwishimanye, byose byahinduka mugeze mu buriri. Ushobora kuba top, ushobora kuba bottom, ariko ku bwanjye ngende top nyine. Reka dusubire ku mirongo ya telefone. Adrien, ikaze ku Ijwi ry'Amerika dusangira ikiyago. Adrien, uratwumva? Yego ndabumva. Uherereye he? Ndi Bujumbura. Akabazo kawe? Akabazo kanje nagomba kubaza. Ufitiye mu kiganiro muri ko muravugana yuko umuntu ashobora kumwongerera amahormone, dufate nk'ubu nibaza uko ari nk'uwo muntu baba bahinduye igitsina ciwe, nimba ari umuhungu bakamuha ic'umukobwa, nimba ari umukobwa bakamuha ic'umuhungu. Nagomba kubaza mbega umuntu mu kumutera dufate nka sex nimba bikunda, kuko sinibaza ko sinumva ikiganiro nimba bikunda. Oya Adrien, uratubabarira ku vy'amahormone n'uburyo bigenda ko nababwiye mu gice ca kabiri kwa gatatu, ndiko ndarondera umuganga azoza kubidusigurira. Uno musi twibanda kubibayabaye bitajamwo ubuhinga byose ababaganga, sivyo? Ugira umusi mwiza Bujumbura mu Burundi. Ego kwa gatatu ariko uzoduhamagara ko kabazo kabaze tuduriko turarondera umuganga. Turafise na Donatien ku yindi murongo wa telefone. Donatien, ikaze. Alo, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Yego ndabumva, mwe muranyumva? Turakumva. Akabazo kawe? Akabazo kanje nashaka kubaza ku bijanye nabo bubakana basangiye ibitsina. Urukundo baba bafise ko urukundo tuzi rufise icyo rushezwa kwamugwa, kandi icyo kwamuka ko turonka ikibondo, murumva ni ukuvuga icyo kibondo nicyo kiza kikugwiza umuryango. None abo baba bubakanye basangiye ibitsina, kuri ko bari urukundo nyezina, ko urukundo tuzi ko rwamukamwo ivyamwa ariko tuvukamwo ariko rw'abantu,
bibanira uko nyene gushika akaramata kabo bakazofata kibondo baronse. Ico kibazo naco nyene bacishuye bavuze ko ari uburyo bwinshi bw'uko bashobora kuronka ibibondo ku ruhande rwabo. Albina ati ndashobora no kuzoronka abana jewe nci vanya handi nkirerera. Uze gusura kumviriza kino kiganiro Donatien? Uze gusura kumviriza kino kiganiro. Wakoze ugira umunsi mwiza. Ego sawa murakoze namwe. Ego. Eric na Albina mwese akano kabazo ndakababaza aho akarere ka Afrika kagejeje umugabane wa Afrika ugejeje mu kwakira abantu nka bamwebwe intambwe yaho muyifata gute hanyuma muyishima intambwe yatewe ni yahe igikwiye gutegwa imbere ku rubwanyu nicahe turahera kuri Albina nambona ko ntabeshe sinzi vraiment nimba leta iri kubigira icyo bikoraho yacu yo mu Rwanda ubwo ndavuga mu Rwanda nta gikorwa ndabona kiri gouvernemental cyabaye kirengera abantu bameze nkatwe ariko ibikorwa by'urubyiruko byo ndabibona biri personnel ubwo ndavuga nk'umuntu wenda akifata akavuga ati ndakoresha fete ya Pride hari umucuti wacu uherutse kuyikoresha witwa Fred Rwaka aba mu Rwanda birimo ko n'amakomantere baba bamutoteza ariko urumva we ni initiative ye ni igikorwa bayateguye we ku giti cye akavuga ati ngenda batumiye reka twizihize uyu munsi mpuzamahanga wa twese wa Pride yarabikoze kandi byagenze neza benshi babigiyemo ariko nabwo kubikora kwe yirinze abanyamakuru ese yabirinze kuko abyishimiye ko batanabivuga hoya ahubwo yari yanze ko baza bakabigira uruvugo bakamutuka bakafotora amafoto bakayashyira hanze abantu bagatangira gutuka abantu ntekereza ko ariyo mpamvu yayigize private party ubwo rero kuri njyewe nta kintu kiri gouvernemental ndabona cyo kubarengera nta n'ikirakorwa cyo kubapfobya donc bimeze nk'aho ari n'ibanga sinzi ukuntu mbibona mbona nta muntu n'umwe uvuga n'uvuze ubwo ngubwo public iramutuka harimo ubwo njyewe na Eric ku makomantere uzagenda urebe ni ugutukwa gusa ariko ubwo tuba twabikoze ku giti cyacu ariko ubwo mu buryo bwo kuvuga ngo igihugu cyose hari ikintu bakoze kiturengera ntacyo nzi nta n'icyo ndabona ninkibona wenda nzakivuga hanyuma icyakorwa ni icyo ngicyo nyine icyakorwa ni kuba twabona support iturutse hejuru iyo support ni ituma ababyeyi bakuru babyumva iyo support ni ituma inshuti zacu zibyumva abatuzi babyumva ntibibe nk'aho umuntu yisize imyanda cyangwa se ari anormal bibe ko buri muntu wese yumva ko urukundo ari urukundo kandi ko buri wese ari rimwe bigiye bitandukanye n'undi ari nayo mpamvu aba ari byiza twese tugiye tuba dusa ntekereza ko bitaba ari byiza ariko kuno tugiye dutandukanye ku isi nibyo bituma isi iba nziza kurushaho hanyuma Eric nawe ku bwawe intambwe u Rwanda Burundi akarere k'ibiyaga bigari Uganda hehe no muri Afrika igeze ko mu gutahura imibereho yanyu kameze gute uragashima cyane ku bwanjye nk'igihugu mvukamo u Rwanda ndagishimira first of all kubera ko ni ahantu anytime mvuze ngo ndamanutse ngiye gusura batakimutaza nk'uko kera byari bimeze abantu bagucana bagukomera bakuvuga nabi bagushungera mbere ubu ngubu ndavuga ko hari indi ntambwe twateye ko ugereranije nko mu Bugande nabaye mu Rwanda mba na Uganda so dufite intambwe twateye kurusha Ubugande nk'u Rwanda niba ba bazana bagashora imari mu Rwanda ntibabahutaze bakababuramo nk'abashoramari babonyemo abaryamana bahuje igitsina sinzi mbari muramuzi ariko numva ko hari intambwe tutangiye gutera ariko iyo nawe ntabwo twayitera umuntu ajya kuregera nk'inzego zishinzwe umutekano wenda bamuhohoteye cyangwa bamututse ugasanga ikibazo cye ntabwo cyihutishwe cyangwa gikorweho so numva ngewe first of all icyo babanza kureba first of all abakozi ko umuntu ngo avuye mu kabati akavuga uwo ari ntibamwirukane kuko yari ashoboye nk'uko nigeze kubivugaho kare yari ashoboye akazi mbere y'uko avuga uwo ari we kuki avuze uwo ari we akaba aribo bamwirukana cyangwa bamuhagaritse mu kazi so numva ibyo bintu bijya bikwiye gukosorwa ikindi hakabaho gukangurira abantu ko turi abantu nk'abandi tutari ibisimba turi abantu nk'abandi tutari ibivumwe ibyo bintu
leta ariko kuba yadushyigikira abantu bakareba guhutazwa mu bwo buryo bumwe cyangwa ubundi nk'uko ikindi gihugu hano muri Amerika utatuka umuntu kubera ubwoko bwe yakorega amategeko ukabihanirwa. So numva rero natwe babivuzeho gutyo abantu batangira kujya bagira ute bubaha ikiremwamuntu nk'uko abandi bateye, kuko niba nkunda ibijumba undi agakunda ibishyimbo ntabwo ngomba kumura icyo nkunda cyo kuvuga rero kuza umuntu akigira umucamanza ngo uzajya mu muriro utazima ngo niwe bya Sodoma ni Gomora. Numva umuntu azajyayo wenyine ntabwo azajya n'ubwo waje kujaginga mugenzi we, kuko nta muntu n'umwe uri perfect rega. So rero numva nka leta yacu y'u Rwanda yadushyigikira kuko abantu barahari kandi ntabwo tuje vuba, abantu bariho guhera ku bisekuruza byacu guhera kera, aba homosexual cyangwa se abaryamana n'ubuje igitsina bariho mu Rwanda. Si imico ya kizungu abantu bivuga ngo ni ibintu ngo twakuye mu bazungu, ni ibintu byabayeho guhera kera. By the way Diane, muri South Africa nubwo abantu bavuga ngo mbese n'imico ngo yo muri Africa, South Africa ni igihugu cyo muri Africa. Gukora ubukwe byemewe n'amategeko muri South Africa byari byemewe mu 2002, mu gihe muri Amerika babyemeje 2010. So nagira nkangura abantu rero kubabwira ko atari byo kuvuga ngo ni byose byo muri Afrika kandi South Africa ari muri Afrika ho byari byemewe guhera kera, ko umusore yasezerana n'undi musore mugenzi we cyangwa umukobwa agasezerana n'umukobwa mugenzi we mu myaka ya za 2000. Wenda Uganda niho wenda bakiri inyuma, ariko nko mu Burundi sinavuga ku Burundi ko nango sinzi uko amategeko abivuga, ariko nk'uko rero twebwe bavuga ngo nategeko rihari ribihana n'itegeko ribyemeza, twari dukwiye kugira itegeko riturengera. Niba nta rihana rihari nta n'iryemeza rihari, twari dukwiye kugira amategeko natwe aturengera, amasosiyasiyo ahari akajya yakira abantu bose nta muntu umwe uhutajijwe. Urakoze ku byumviro byawe. Reka twakire bayubahe ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Bayubahe uratwumva? Ndumva bayubahe tutari kumwe. Joasha wowe uratwumva? Duhe Joasha kuko bayubahe sinzi ibyarimo. Joasha uratwumva? Ndabumva cyane. Uherereye he Joasha? Joakim. Uherereye Kigali. Akabazo kawe? Ngewe icyifuzo nifuzaga ko kigali n'abandi niba bari gutanga igitekerezo wenda hari mu myaka imbere bakora gitanga ko gutanga iki gitekerezo wenda se nk'uko wenda mu Rwanda umuntu arimo avuga ko hari amategeko, nta mategeko ahari ahana aba bana bahuje ibitsina. Numva ko wenda se banashyira n'itegeko ryo kuturengera, kuko agisanga umuntu ahutazwa mu buryo bw'ibanga kuko adafite ahantu rero ugiye kuregera, ugasanga nyine arahohotewe kandi guhohoterwa mugana bavuga ko bitemewe. Tuvuga ko bizajyaho n'itegeko ryo kurengera ikiremwamuntu cyangwa se mu bantu baryamana bahuje ibitsina. Nawe uri muri uwo muco w'abakundana bahuje ibitsina ga Joakim? Yego. Hanyuma urumva wowe uri mu Rwanda, aba bari mu bihugu bindi vya Canada na Amerika biratandukanye. Wowe bagufata gute mu Rwanda? Ufatwa gute? Mu Rwanda haboneka n'ihohotera nubwo wenda bitagaragara ku mugaragaro, ko ari igihe ujya kwaka serivisi kwa muganga, muganga yamara kubona ko uri umwe mu baryamana bahuje ibitsina agatangira ndetse kubona nyine serivisi yagombaga kuguhereza asa nk'aho ayigabanyije, ukabona nyine agufashe nk'umuntu w'ikigoryi, agufashe mbese nk'umuntu wataye umuco, ugasanga n'abahura n'ikibazo ku buryo adashobora no kujya kwivuza bitewe n'uko nagira kwa muganga ntabwo ari muri serivisi nk'iy'undi muntu, kuko bamaze kumenya ko aryamana n'abantu bahuje ibitsina. Yego, ntabwo bashobora guhutazwa mu buryo bugaragara, ariko babuhutaza mu buryo bw'ibanga. Nubwo bavuga ngo nta tegeko rihari ribahana, ariko byuzuye bakagombye no gutora itegeko rimurengera, nk'uko bavuga ngo dutoye itegeko rirengera umugore, umuntu uzakubita umugore azahanwa gutya. Mbese yaba ari nk'umugabo wakubise umugore bakamuhana, nabwo bakagombye gutora itegeko rivuga ngo iryo tegeko rirengera abantu bahuje baryamana bahuje ibitsina. Urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho Joakim mu Rwanda.
murakoze cyane namwe. Ego turiko turasa nk'abasozera muri Sanga y'uno munsi. Eric Semuhungu rero akajambo kawe kanyuma ku mpande zitandukanye n'akahe? njya akajambo ka nyuma nagira ngo mbwire first of all ababyeyi bafite abana bafite iyo mico bumve ko ari abantu nk'abandi, babakire bahe kubakiraho iteka, bahe kubaca mu miryango, umve ko ari abantu atari imico kwa satani, atari ibyo bizi, keretse ko wenda n'abakuze ari abantu bashobora kubyiga nk'uko navuze, wenda kubera bashaka ubuzima cyangwa se ubuzima butoroshye, ariko ndagira first of all bakira abo bantu bumve ko bariho, kuko nabo ni abantu nk'abandi bashoboye. Ikindi icyo nakongera kuri Joachim nawe cyari cyaravuzeho ati hari igihe ugenda ku masantere de sante runaka cyangwa ku mudogiteri akakwima serivisi byanaziguye nk'uko bikwiye kubera uwo uri. Ibyo bintu birahari cyane, ntari no mu nzego zitandukanye ujyamo babona ukuntu umeze bakaguha serivisi nabi bitewe n'uko umeze, cyangwa wajya kurega nk'ikirego wa mugani ntibacyakire neza cyangwa ntibazanagikurikirane kubera wenda uko umeze. So nagira rero iyo myumvire ishike, umve ko turi abantu nk'abandi kandi ushoboye. Ikindi nabwira nyine abantu badukurikiye, ntibumve ko ngo turaba ko hari iminati ngo nitwe twazanye ibi n'ibi, no, twese turi abantu, tuva amaraso amwe, ubahera mugenzi wawe amahitamo ye nk'uko natwe twubahira amahitamo yawe. So ikindi nasorezaho nagira ngo mbwire urubyiruko ruri muri LGBT community kumva ko turiho, bumve ko nabo ari abantu nk'abandi kandi turiho, tuzahoraho ntabwo tuzajya. Urakoze Eric Semuhungu ngaho muri Las Vegas muri California. Nkibutsa yuko uri umuhungu w'umunyarwanda wa mbere yakoze ubukwe n'umuhungu mugenzi we biciye mu mategeko. Hanyuma rero Albina Sydney Kirenga muri Canada, nawe akajambo kanyuma kubatwumviritsa. Ijambo rya nyuma navuga ni ukubashimira mwe mwaduhaye aka gaciro no gushimira abadukurikiye bose bafashe umwanya wabo. Icya gatatu ni ugusaba nimba hari nk'ubuyobozi bukuru buri kutwumva cyangwa buzatwumva ko bakwibuka ko kubaho ni ukubana, abantu bose baba bakeneye kubaho neza mu gihe gito baba bari ku isi. Rero birimo ko badufasha mu buryo bwose bashoboye, bakatuzamura nk'uko bazamura n'indi mishinga cyangwa se n'ibindi bikorwa birimo urukundo. Ikindi ni ukuganiriza ababyeyi, tubabwira ko ababyeyi turabakunda kuko nibo baba baratubyaye, ariko mu kuba tubakunda nabo badukunda uko turi kose, baduhane aho bikwiye, ariko aho bidakwiye ntibaduhohotere nabo, kuko niyo mpamvu babitwa ko ari ababyeyi. Icya gatanu aricyo nsorezaho, ari nacyo cya kane niko navuga, ni ukuvuga ko love is love, love always wins. Ariyo magambo avuga ko urukundo ni urukundo kandi urukundo ruratsinda. Ubwo buri wese, yaba ari urubyiruko yaba ari umuntu mukuru, byumva iyo abitekerejeho neza amenya icyo mvuze. Ubwire urakoze cyane Albina Sydney Kirenga, nitwasubira guhamagara nawe uzotwita. Yego tukasaba imbabazi twavuze yuko Las Vegas ari muri California ariko ni Nevada, ubwo muratwihanganira. Kandi ngaha rero duce dusozerera ikiganiro muri Sanga cuno munsi. Ni ikiganiro mwateguriwe mwongera mushikirizwa na jewe Diane Nininahazwe, yakoze mugenzi wacu Dieudonné Cubahiro yari mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Ingenieur Chang bafatikanije kugira ngo amaju yacu abashikire aho mwari muherereye mwese. Mandanye kumva Ijwi ry'Amerika hatandukanye ku isi hose kuri wezi 3 akaburungu Radiyoyacu VOA akaburungu.com. Turi kuri Facebook, Instagram na YouTube. Adresse yacu ni Radiyoyacu VOA. Mukanya igice saa 12 turaza kuba turi kumwe mu makuru ngiye kubategurira mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukurindira mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu. Muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu, mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.